Baraka kuzamuka kizugwerekeza za Bigogogo n'ibicika urabona ko ari imyiteguro karundura ay'imirwano itari buze kurangira vuba. Fdnb ku bufatanye na Fardc kuri uyu mugoroba ku wa kabiri kwigenekerezo rya 6/2026 umutekano mu ntara Kivu y'Amajyepfo cyane cyane ku murongo wa Fizi Baraka wakomeje kuba mubi cyane kandi uteye impungenge no kubera imirwano ikazi iri kubera mu bice bitandukanye iriguza ingabo za leta n'abarwanyi ba AFC mu bice za Bibogobogo. Ingabo z'u Burundi zikomeje kwagura no gushimangira ibirindiro byazo ziri gushyira ingufu mu kwegeranya abasirikare benshi force concentration no kubaka ibirindiro by'ubwirinzi bihamye. Bakomeje kandi gukora ibijyanye n'inkambi ahitwa Ugeufi no ku Gishenyi bashyizeho kandi umurongo ukomeye wo gukumira umwanzi ugamije kuburizamo inzira zanyurwaga muri ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 MRDP twirwaneho. Kuri aya masaha y'umugoroba bari kumvikana amasasu rutura ya artillerie n'amasasu asanzwe mu duce two mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Baraka. Biragaragaza ko imirwano ikomeye ikomeje hagati ya Fardc na M23 aho M23 igerageza ibitero byo gupima ubwirinzi mu gisirikare bizwi nka probing attacks no gushyiraho igitutu ku birindiro bya leta. Amakuru y'igisoda aremeza ko Frdc yafashe uburyo bwo kwirwanaho defensive posture ikoresheje ingamba zo kwima umwanzi ubwisanzure area dinio ndetse bakaba bakomeje kongera ubwirinzi n'imitwe yihuta ishobora gutabara aho bikenewe. Ku rundi ruhande ingabo z'u Burundi ziri ku rwego rwo hejuru mu bwiteganyirize zirakora irondo ry'umutekano iperereza ry'umwanzi ndetse na kurinda imbago z'ibice bagenzura mu gihe bafite amakuru akomeye ku isaha iyo ariyo yose Baraka ishobora kwinjiramo imirwano ikomeye. Bamaze kwitegura over mw'ishyamba rya Njobo cyane cyane mu duce twitwa Kabembwe ahitwa Mugono. Hakaba rero ari gufatwa nk'ahantu hashobora kunyurwamo n'umwanzi mu buryo bwa bwihishwa. Bityo ingabo z'u Burundi zongera ubwirinzi zishyiraho ibijyanye na observation poste kandi zigabanya ingendo muri aka gace. Iri joro nababwira ko nta mpinduka nini ku butaka zigaragara ariko umwuka w'intambara wakomeje kuba mubi cyane kandi haracyari ibyago by'uko bishobora kuza kongera urugamba rugakara. Ni mu gihe Canada Kavazi ziri muri bice zibyemeza. Mu butumwa bw'umwimerere twakiriye undercover uri muri bice yambwiye uti as on Tuesday evening 6 January 2026, the security situation in South Kivu province, particularly along the Fizi-Baraka axis, remain high volatile, following intensified armed engagement between AFC elements and FRDC units in multiple contact zone. Ambwira ko muri Baraka byahindutse. Ni mu gihe kandi kava mbwira uti nibyo koko hani Baraka biragaragara ko hakomeje ubugizi bwarabi. Biragaragara ko hakenewe umusada wo gutabara abaturage kuko ibiri kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda biba ntabwo bizakomeza kwihanganirwa kugeza ubu. Dukeneye ko ibibazo byose biva mu nzira bigakemuka. Niyo mpamvu mama ko yarashatse ikomeje kugenda yohereza abakomando basatira ibi bice over. Ibi byose rero birahura neza nibiri kugenda bigaragara aho mu barracks zitandukanye za Fardc naho hari gutegurwa abasirikare bagomba koherezwa mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Hagati aho rero leta ya Kongo yasabwe kwihutisha gusenya FDLR. Byo bihagaze gute? Bimeze gute? N'igiki leta yasabye mbere ko twumva roko informo wacu reka tubibabwire. Leta ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yatunzwe agatoki ishinjwa kudindiza amasezerano ya Washington nyuma yo kunanirwa gusenya umutwe w'abajenoside wa FDLR. Ni nyuma y'amezi 6 Kinshasa isinyanye n'u Rwanda amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Raporo y'ikigo cyitwa Barometre des Accords de la Paix en Afrique gishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryari amasezerano baravuga ko mu mezi 6 aheze hari intambwe zifatika mu bijyanye n'imikoranire y'inzego za leta zatewe, ariko kandi hakaba kiri imbogamizi zikomeye mu gushyira mu bikorwa amasezerano bitewe nuko nta ntambwe igaragara iraterwa ku ngamba z'umutekano z'ingenzi kurusha izindi, nkuko bigaragara mu nyandiko yashyizwe hanze ku wa mbere ku igenekerezo rya 5 ukwezi
kwanzeri gukomeza kw'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa FDC kimwe n'ubukererwe mu gushyira mu bikorwa ingingo zijyanye no gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zafashwe n'u Rwanda bishobora guhungabanya icyizere n'ubwizerwe bw'izo nzira y'amahoro. Raporo ya kiriya kigo yasabye Kinshasa kwihutisha bidatinze ishyirwa mu bikorwa ry'ibikorwa bihuriweho bigamije guca intege no gusenya FDLR ku bufatanye bwa hafi n'urwego ruhuriweho rwo kubikurikirana GISCAM. nk'uko bigaragara iravuga ko mu gusenya FDLR hagombaga gusangirwa byimazeyo kandi nta gukenza nta kugira ibyo bahishanya bijyanye n'umutekano w'abasivili mu turere twose bireba, gusuzuma urwego rw'iyo gahunda no yo gusenya FDLR, uruhare rwemewe rwa MONUSCO hibandwa cyane ku bice bibamo abasirikare ba FDLR ariko kuri ubu bikaba bigenzurwa na AFC. Ku bwa biometre iyi nzira ifite inshingiro ishingiwe ku nshingano nshya za MONUSCO yemerera gusenya imitwe yitwaje intwaro itari ya leta, by'umwihariko binyuze mu kohereza brigade yayishinzwe gutabara aho rukomeye, intervention brigade ishobora kuba yikora yonyine cyangwa ifatanya n'ingabo za leta. Iyi raporo nibutsa MONUSCO kandi ko leta ya Kongo yamaze gukora ibikorwa bihuriyeho na MONUSCO byo gusenya FDLR mu mwaka wa 2015, bityo ko ubu buryo bwafasha gukuraho impamvu zitangwa n'impande zitandukanye. Kubw'iyi raporo brigade y'ingabo za MONUSCO yifashishijwe mu gusenya FDLR bizatuma leta ya Kongo ibura ibyo yitwaza kuba uduce igenzura ngo bigire urwitwazo rw'ubukererwe mu gusenya FDLR, mu gihe u Rwanda rwo rutakwitwaza gukomeza ingamba zarwo z'umutekano z'ubwirinzi mu gihe FDLR yaba yasenywe koko. Raporo irasaba kandi ko leta ya Kongo igomba gutanga ibimenyetso bisobanutse kandi bizagenzuwe zemeza ko nta barwanyi ba FDLR binjijwe mu ngabo za leta ya Kongo Fardc mu rwego rwo guhosha ibirego bikomeje kugarukwaho no kongerera icyizere impande zombi. nk'uko bigaragara, reka twakira Ndakava atubwire biri kugenda biba, ndetse muri uyu mwanya tubanze twakire Roko Informa Safari abanza tubwire. Safari wiriwe neza? Amire. Safari ambwiye uti kuri ubu Makobora Fizi Baraka ibintu nibicika bihagaze gute ko mala situation? Cyangwa urabona ko imyiteguro ari yose nyuma y'imirwano n'ubundi yazindutse yasaga nkaho itandimo agahenge, ariko magingo urabona ko abasirikare bari kugenda baba mu dukaritsiye tumwe bajya mu tundi. Urabona abari kuva mu mujyi wa Baraka berekeza za Bogobogo mu kazi y'imodoka ari kugenda tembera mu makaritsiye agiye atandukanye. Urabona ko nyine bisa nkaho hari igikuba cyacitse magingo aya adishobora kwitega ibitero bisigaye biza mu masaha y'ijoro. Ntabwo hakirwaho ibitero mu masaha ya kare. Hari abasirikare wenda bari kwipanga ku buryo ibi bishobora koroha kuba byahita bikorwa bwana Safari? Niko bimeze rwose, namaze kubimenyera. Akenshi na kenshi iyo hariho imirwano ndetse hariho n'igitero karundura, ubona ko nyine bashyize imbaraga mu gutegura. Ubona bima abasirikare mu myanya imwe n'imwe babajyana mu yindi, bazana abandi gutyo, ubona ko n'uburyo ibyo byose byabaye mu masaha y'igicuku nijoro imirwano ihita itangira ku rwego rwo hejuru. Urabona nyine ko nyuma y'imirwano ikomeye byaje kurangira n'ubundi mama ko yakoze withdraw. Urabona yuko n'ubundi ubona ko hari imyiteguro ikiteguro yo gukomeza kotsa igitutu mama ko yanagataho iri huriro rya FDnb ndetse n'abafatanyabikorwa n'ingabo z'abafatanyabikorwa bayo bagiye batandukanye bakomeje kotsa igitutu batera mu Birindiro mama ko aho yagiye ifata. Ubona ko n'ubundi bakomeje kotsa igitutu mama ko yanagataho ku rwego rwo hejuru. Urabona n'ubundi ko andi masaha basa nkaho bari mu myiteguro ikomeye cyane, kuko gahunda bafite n'ubundi ni ugusubiza mama ko inyuma ndetse bakavana mama ko muri ibi bice byose yagiye ibasha kugeramo muri Fdnb. Bimwe bikagaragaza ko n'ubundi bamwe bari bakomeje kugera bavuga ko iminenga itazongera kugira ubuyobozi, itazongera gusa ntayo igira aho ishingiye. Nkabamubwira ko magingo mu minenga yahindutse teritwari mu gihe itari ifite ahantu ibarizwa habe na hamwe. Ubu niyo mpamvu ubona ko bakomeje kongera imbaraga, ndetse nka leta ya Fardc yo biri kwibabaza cyane bitewe n'uko minenga yagize nayo ikicaraho nayo bayishyize mu materitwari ya Fdnb mu gihe nta hantu yabarizwaga habe na hamwe.
naho kubirebana na operation ibyo bihagaze gute bwana Safari? Operation n'ubundi nakubwiye ko ari imyiteguro ikomeye karundura, hanyuma y'ibirwa n'ubundi yiriwe iba maboko yapigasa yikora withdraw. Urabona yuko n'ubundi bari kugenda bakusanya ndetse basa nk'abapanga aho bamwe bari buhere abandi aho bari buhere, bitewe n'uko batagikora ibitero bigendeye rimwe, kuko basigaye barahumbuye umugambi ukomeye cyane wo kugenda batera ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Yego, urabona nyine ko muri uno mugoroba bikomeje kuba bibi cyane, ndetse ubona imodoka z'imyaruka, ubona hari abasirikare bava mu duce tumwe bajya mu tundi, ubona nyine bagenda bari bashyira mu makarita agiye atandukanye. Urabona nyine ko basa nkaho hari ikintu bategereje kuza gukora mu masaha y'igicuku, nk'uko bigenda bigaragara buri munsi. Ntabwo bagipfa gupanga urugamba cyangwa gutera ku birindiro runaka mu masaha ya kare, basigaye bagitegura kare, ariko ukaba wabibona mu kujajaba kwabo, ariko ibitero n'ubundi bikaba nijoro. Urabona ko n'ubundi operasiyo zikomeye cyane, ndetse ubona ko ingabo z'ihuriro rya Fardc biteguye urugamba ku rwego rwo hejuru. Yego Safari, hari andi makuru wambwiye adasanzwe ku gisirikare cy'u Burundi muri Baraka, byo bihagaze gute bwana Safari? Igisirikare cy'u Burundi n'ubundi Baraka kuva bamwe bakomeje kugenda bahungabanya umutekano w'imodoka n'ubundi zakoraga amabuye y'agaciro muri biriya bice byo mu misozi ya Minembwe. Haragaragara abasirikare benshi bavuye i Bujumbura ku buryo bukomeye, kuko nakubwira yuko bamwe bakubise bari kubaka ibirindiro bikomeye hano za Bogobo, kandi Bogobo ni hafi n'ubundi ya za Baraka, ntabwo ari kure cyane. Yego Safari, bigaragaza ko basigaye gushakisha buryo ki batunga umutekano aho bari mu misozi n'ubundi imodoka zijyana ayo mabuye zigiye zibona uko zica muri biriya bice. Ku buryo niyo gahunda ihari, ni nayo mpamvu ubona ko bamwe mu basirikare noneho hari buze kuvamo bamwe bakaza gusekera haba ku ba Fdnb ndetse n'abamayimayi, byajya bigaragara ko bakunze kurwana, akenshi na kenshi baba barwana abapfa bimwe mu bibera muri ibi bice biri mu butunzi bukomeye cyane. Nakubwira ku bigendanye n'imisoro, imisoro muri ibi bice ibihenze ku rwego rwo hejuru. Nta muturage ushaka kugenda mu nzira atari butanga amafaranga, ndetse n'ayo mabuye y'agaciro baba bacukura. Ni ibintu nyine bigaragaza ko intambara iri buze kurenga kuba bahanganye n'ubwo bahanganye na 23, ariko ishobora kuza kurenga nabo ubwabo bakaza kwisubiramo, bitewe nk'uko twagiye tubibona mu minsi yagiye itambukaho abamayimayi bagenda basubiranamo, aho abawazarendo bagiye basubiranamo, aho abawazarendo bagiye basubiranamo n'igisirikare cya leta Fardc. Bigaragaza ko n'ubundi ibi byose bikurura intambara kandi bikora n'akaduvaye muri ibi bice bya teritwari ya Fizi, kandi bitari buzi koroha, kuko hari operasiyo zigera muri ebyiri, izo kwivuna umwanzi ariyo 23 na operasiyo yo gucunga umutekano w'imodoka ziba ziri buvana amabuye ziyajyana i Bujumbura. Yego, urumva rero ntabwo byari buze koroha. Urumva hari abasirikare bateze amambushi. Nakubwira yuko mu minsi yashize imodoka ebyiri zari zijyanye amabuye n'ubundi i Bujumbura, kuko zimanukira amakobera zatezwe n'ambushi n'abazarendo. Ayo mabuye barayajyana. Ibyo byarakaje neza ku rwego rwo hejuru, aho noneho yakoze igishoboka cyose muri biriya bice. Nakubwiye ko muri ibi bice muri teritwari ya Fizi Fdnb bayishyizemo ku rwego rwo hejuru, aho n'ubundi nakubwiye aho babanje gushyira ni mu Bibogobogo, barimo kubaka n'ibirindiro bikomeye. Nkakubwira muri ya misozi ya hafi na Bijombo n'ubundi zapwezweho, hari bamaze kubaka indake zikomeye cyane, nuko basenye ibirindiro mu za Mikarati. Biragaragara neza ko noneho neza yahagurukiye aka gace ka teritwari ya Fizi ku rwego rwo hejuru, kuko niho hasigaye abona ko yaba ari gukura ku mafaranga yatabara ubukungu bukomeje ngo kuba bubi cyane, uko abari kujya mu Burundi bari ko ibintu bikomeje kugenda bizamuka. Urumva ko ubukungu bukomeje kuba bubi cyane, niyo mpamvu ubona ko yashyizemo imbaraga ku gisirikare cye, ndetse akaba ari kugenda yongera abasirikare muri biriya bice muri teritwari ya Fizi kugira ngo akomeze arebe ko yahahira muri biriya bice.
Safari ribyo ni biri kwa mugihe butembo yo andi makuru nakire nuko witaga General yishwe mu ntambara ikomeye iri kuba hagati y'abazarendo ubwabo. Uyu witaga General Kakule Kaputa azwi ku izina rya Tango 4 yishwe mu ntambara yabaye hagati y'itsinda rye n'irya wazarendo ryiyita Fiston Jori ibutembo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni intambara yatangiye mu gitondo cya kare ku cyumweru mu misozi yitwa Muzambaya mu gace ka Gongo ya Sika muri komine ya Vulamba mu burengerazuba bw'umujyi. Yakomeje kugeza ku wa mbere ku igenekerezo rya gatanu ikwirakwira mu mujyi witwa Kitivo muri iyo komine. Nkuko bivugwa na Paruku Jean Baptiste Musia, president wa société civile Kakule Kaputa, yarashwe cyane ahita apfa. Nyuma y'urupfu rwe umurambo we wajyanwe ahitwa Ifuru, aho bivugwa ko yashyizwe ahagaragara ku mugaragaro igikorwa cyavuzwe nk'ihoterwa rikomeye ry'agaciro ka muntu. Société civile ya Vulamba yemeza kandi ko inamagana byimaze ibi bikorwa by'urugomo, yamagana ibyago byegera abaturage hagati y'imijyi no gushyira umurambo wa nyakwigendera mu kato. Société civile irasaba imitwe yitwaje intwaro gushyira imbere ibiganiro no kudahohotera kugira ngo hakemurwe amakimbirane hagati. Basaba abaturage kuba maso kandi barasaba abayobozi b'inzego zibanze gufata ingamba zihutirwa zo kurinda abaturage. Irasaba kandi gutangiza ibiganiro bihuriweho n'abaturage zubahirije umutekano ndetse bikaba bigomba gukorwa mu gihe gito, amara kongera kagaruka ndetse ibintu bikongera bikamera neza. Ni mu gihe kandi muri Ituri naho hakomeje kugenda hagorana ubutabazi bugorana bitewe n'imirwano ikomeye iri kuba hagati ya CRP ndetse na Fardc nk'uko abariyo babivuga. Amakuru twakiriye aragira ati kibazo cy'ubutabazi kiracyari gikomeye mu gace ka Bule ahahoze ari Bulaya mu gace ka Njugu mu ntara y'Ituri nyuma y'ivyumweru byinshi umutwe wa CRP wigaruriye ibi bice mu gihe ibibazo by'umutekano bikomeye. Malodra Desire, umuyobozi wa société civile ahitwa Bahema Bajere, araburira ku mibereho igoye cyane y'abaturage y'abasivili bafunzwe mu buryo bw'ubucuti buhuriweho hagati y'impande zombi zirwana. Nkuko abivuga, imitwe ya CLP yiganjemo ikigo cya Bule mu gihe Fardc iri mu nkambi ya gisirikare no mu nkengero zaha ibintu bitoroshye. Nguko ro safari dusubize n'ubundi kuratsi tujye mu bindi bice naho tubwira biri kugenda biba. Nakubwira n'ubundi usibye no muri ibyo bice ku nzira z'amazi aho bita Kasekezi n'ubundi naho hakomeje kugenda hagaragara ubwato busa naho bwiteguye intambara ku rwego rwo hejuru, aho n'ubundi intambara zikomeza kugenda ziba. Abaza gukora ubutabazi mu mujyi wa Uvira baturuka muri biriya bice bya Kasekezi ku ruhande rw'amazi. Ubona ko n'ubundi iri huriro ry'abahigese ryateguye uburyo ki bwo kugenda basaka iri huriro rya AFC M23. Ubona ko kabisa umuntu uri kubayobora ari kubagenda abagerera neza. Ubona ko abahinduye ibi uburyo bw'imirwanire. Ibi byose nubwo biri kuba urabona ko amaboko y'abantu basa nkaho ituje. Ubwo natwe dutegereje ikiri bube muri uru rukera, kuko natwe ntabwo dukunze kuryama bitewe n'uko tuba tugira ngo tumve aho biri kubera amaginga ya nicyo nakubwira akuyandi maxe n'ubundi mu Buvira aho bizicika. Nakugira mu misozi yo mu Buvira n'ubundi nabo ntabwo byoroshye, imirwano iri kuhabera bigiye bitandukanye, kuko noneho n'ibikiva bigisaba ngo ni ku manywa ni mu gitondo ho ibihari, kuko nakuba ko muri ya misozi hagiye hari ibirindiro by'aba Fdnb ndetse hakaba n'ubundi n'ibirindiro bya23. Urumva ko uburangayeho gatoya cyane cyane bikunze gukorwa n'iri huriro rya Fardc ndetse n'aba Fdnb bagari biteye kugira ngo barebe uburyo ki bakwinjira mu mujyi wa Uvira bakagira ko bawambura bamwe mu basa nk'abawuhagarariye muri hano mu murwa wa Uvira ukomeje kubisiraniro y'intambara n'imberemo hagati, aho bamwe bahanganira ku bipusi, abandi nabo bivande y'umujyi bagahanganira ku mbunda. Ubwo rumva rero ni uko muri iri joro umutekano umeze. Urabona ko n'ubundi bisa nkaho bituje ku rwego rwo hejuru, bisa nkaho biri gutegurwa neza
turitega imirwano ikomeye muri iri joro uko biri kugaragara. Yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego nawe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane ko dukurikiye bwa mbere. Usonde sabone ntuzongere gucika ukundi. Hasta la vista.